I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas, znači, novi content, nova pravila, znači, online zarada. Pokazat ću vam 3 aplikacije, to jest 2 aplikacije, jedan kao način kako da lagano zaradite online preko interneta. Pogotovo ako ste maloljetni možete otvoriti PayPal, ako ste iz Srbije, ako ste iz Bosne, znači GG unlucky. Kod nas ništa ne valja, znači u Bosni sve dole. Ali opet smo ne, šalim se. Ne šalim se, ali ono, ništa nacionalistički, samo onako, znači nemojte se džaviti u komentarima. Uglavnom, aplikacija koja vas plaća da se, znači, smijete i da gledate videe. Nikad lakše i nikad jednostavnije. Sve što trebate jeste da gledate ove videe, skupljate ove dole čestove. Kad skupite čest, možete ga otvoriti ovdje, ja sad ne imam sve potrošio, znači prohodsko seljak. Uglavnom možete otvoriti, dobit ćete klep coinse koji kasnije možete da evo, klep coin, samo sekund. Ajde, čovječe boži telefoni, Izviše ovako malo reagiram, pukao sam, znači ljudi, Ramazan je, postim, ubit ću se, znači to je čast, ali opet valja 15 sati bez hrane izdržati, na majko. Ništa mi ne ide po planu kako sam krenuo snimati, jednom sam snimao, upalio sam neki video slučajno i prekinuo se, znači, mikrofon, na majko, neće, ljudi, neće. Ima sada može, znači. Očito se pojavila neka greška, tu sam za sekund. Tu sam, znači, opet, evo nas, idemo dalje za iste pare. Uglavnom, ovdje su vam ti klep coinsi, malo bagujem, izvinjavam se, ovdje su vam klep coinsi koje možete zamijeniti za pravi novac. Ovdje imate cash exchange, to ćete sve vidjeti kad uđete u aplikaciju. Onda možete da isplatite $0.10, ja sam to već iskoristio i čekam da ih dođe. Uglavnom, to vam je da se vidite da ovo nije scam i da je legit aplikacija. Onda ako pozovete 10 prijatelja, možete dobiti bonus $10, te odmah da isplatite. Znači, lete šike, lete pare, to je stavno. Uglavnom, imate ovdje raffle. Raffle vam je ko neke, kako to zove, grebalice. Ovdje imate, na primjer, za 500.000, možete izgrebati 500, možete 30, možete 10. Kako vas sreća potrfi, ja uvijek izgrebem 0, znači ja sam nesretan čovjek. Ne postoji 0, ali ja 0 izgrebem. Uglavnom, možete da rješavate možete da rješavate razne taskove. Naprimjer, ako odgledate, ako gledate 10 videa dobijete 100 ovih, ako lajkate 100 videa dobijete 200 i ako podijelite 10 videa dobijete 600. Onda možete da invitate drugare, onda možete da imate te prijatelje i da otvarate ove diamond chestove koje možete dobiti pare i sve, znači diamond chestovi, bože. Možete da igrate igrice također, uvijete kategorije, to me ne zanima. Uglavnom igrice možete da igrate razne, možete Aquarium, CoinCat i tako da osvijate ove klep coinse. Možete da uploadate neke videe, evo na primjer moj video ima 476 pregleda i da je bar ovako na YouTube, kako bi se razvaljivalo. Znači 476 pregleda ima video. Onda od tog videa sam dobio 147 klep coinsa. Samo uploadate pa video, boli vas briga, kopirate svi, znači s YouTube-a, boli vas briga, sve iskorištavajte, poštaj narod. Uglavnom, to se tiče ove aplikacije. Totalno lagano, možete se malo poigravati, uglavnom možete pustiti video, nek on ne pjeva, a vidite da jedete, ako postite, onda braćo, smarajte se što da vam radim. Uglavnom, prelazimo na sljedeću aplikaciju. Evo nas sljedeća aplikacija, znači sljedeća aplikacija je Honey Game. Aplikacija koja uzima vaš višak vašeg interneta, znači ništa ne radite, samo treba da imate upaljen Wi-Fi i da on bude upaljen u backgroundu, to jest u pozadini ova aplikacija da bude upaljena. To uglavnom ništa ne radite, dobijate pare, samo što imate Wi-Fi. Uglavnom možete preko iOS, Androida i Windowsa, ja nemam iOS uređaj, pa sam preko Androida i preko kompjutera, preko PC-a. Onda u gornjem email će biti vjerovatno duran, vidite imam za sada $5.51. Ovih $5 možete dobiti ako se registrujete na moj kod, to jest na moj link, ako uđete preko moj linka, poslaću vam link dole u deskripciji, će vam biti link. Samo se preko tog linka loginujete, to jest registrujete i dobit ćete bonus $5, a ja neću dobiti ništa, znači ja ću dobiti samo 20% vaše zarade, što me znači ništa ne znači, ja sam sirotinja, šalim se. I to je to što se tiče aplikacije, $20 minimalno za isplatu, ali ništa ne radite, samo ostavite upaljeno i
Znači, sipaju škeletobe, Jana mi to bestakla. Prebače. Uglavnom, idemo na sljedeću aplikaciju, to je sljedeći način aplikacija. Vidimo se. I evo nas na posljednjem načinu za online zaradu, a to je iznajmljivanje Facebook profila. Znači, da ja sad ne bude duže vama priču pol godine, odete na ovaj sajt, imat ćete link u opisu, pošaljete na e-mail ispod dole, sad ću vam to pokazati vaše podatke i svake 7 dana dobit ćete novac iznos od 5 eura. Znači, nemate potrebe, neće vam niko menjati ni šifre, niti vam ništa objavljivati, niti pisati prijatelje, niti išta. Jedini uslov je da vi ne menjate vašu šifru tokom promocije. Znači, 5 eura svakih 7 dana. Možete poslati više, na primjer, više računa meni. I ako pošaljete više računa, znači, evo ovako, na primjer, nek pošaljete 5 računa, 25 eura dobit ćete sedmično, znači 50 maraka sedmično, ićemo hajde u eurima, 25 eura sedmično, puta po 4, to je 100 konvertibilnih maraka mjesečno. 100 maraka mjesečno sasvim dovoljno da vi postanete bogati. 100 eura, izvinjavam se, 100 eura mjesečno, to je 200 maraka, ljudi dragi, 200 maraka mjesečno. To je skoro pa nečija plata, da se ne lažem, u Bosni i Hercegovini, tako da ništa ne radite, samo pošaljete, ja sad ću vam pokazati, iznajmite vaš nalog, ovo će biti gore kao, uglavnom nećete vidjeti šta gore piše, stavit ćete vaše ime, na primjer, evo sad, ime, e-mail, nešto, stavite neki svejedno, e-mail, stavite nešto, čekajte, moram ovo, pošto je obavezno, .com, ne, ovo ja sam imao glupo, tu, naslov stavite rentanje Facebook profila da bi ja vas mogu lakše naći, da vam što prije odgovorio, onda ovdje e-mail nešto, vaš e-mail, TV nešto i to je to. Odgovor ćete u roku 24 sata, stisnete iznajmi i to je to. Uglavnom, nikad lakše, nikad jednostavnije, ovaj sajt držim ja, tako da sve je legit, nećete biti skemovani, nemate se zašto brinut, to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, ako želite još klipova za online zaradu, pišite u komentarima i vidimo se.